Senin balan da bayamam. Emnihan menen okutmuş. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Ağır atkan Almaz dostumuzun uyuna geldik ziyaretle. Ben ziyaretle baldari. 3 balası varken şu ulus oynap gittir. Ne göz bir apası olatma. Apa bir vatanınızı verip bağınız baldarga. Baldar berip yigen bunu Emnege desem, ömrüңөрgө tamak aşıңarga çoğun rahmat, ömürlü baktılуу bolgula, üy бүлөңөр менен baktılуу bolgula, bala çakаңар менен ден соолукта болуп, жакшы жашагыла. Силердин бергенден аманатыңар жетти. Алмазым, силердин айткан кабыл эмеңер, каалоо тилегиңер кабыл болуп, Алмазым аман эсен айрып келсин, балдардын маңдайында аман болсун. Amin. Рахмат айланайындар. Силер бизди сыйласаңар, силерди Кудай сыйлап, кайда жүрсөңөр жолуңар ачык жол болуп аман болгула. Чоң рахмат. Аябай ыраазы болдум. Рахмат. Neme var lek ne daha akçalay mı? Buyakta da dagы ошо калган бир аз тыйындар бар экен. Ошону да тапшырып коелу. Силерге да рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушундай ынтымактуу эле бололу. Aylan başıngor. Bunu apam o yerde işte akça var. Başka тоже baldarın atынан. İşte gem karşılarına bir de benim almaz yok. Rahmat. Kim olsa gerek de işte. Allah razı olsun.